Kikipan taki kun kamas kaptasa ki churi taka kulo toka takam jati oina ka uthi. Masuro UEFA Champions League yang tawin cuartos de final kau samitan ha. Nias Milan tamah Napoli tamampi onatani. Benfica tamah Inter de Milan tamampi. Real Madrid tamah Chelsea tamampi. Ukat Manchester City tamah Bayern Munich tamampi onatas karakini. Akan natawin nakaktung kamian ukanakitung kapayan unak sarakipan kasau paksitawa pasini. Ukat UEFA Europa League yang tawin cuartos de final ukak samita karakiwa. Manchester United tamah Sevilla tamampi onatani. Juventus tamah Sporting Lisboa tamampi. Bayer Leverkusen tamah Union St. Gilois tamampi. Ukat Feyenoord tamah Roma tamampi onataskani. Akan natawin nakaktung kakimsan unak sarakipan kasau paksitawa pasini. Ukamaraki UEFA Conference League yang tawin cuartos de final ukak samitaje. Lech Poznan tamah Fiorentina tamampi onatani. Basilea tamah Nisa tamampi. AZ Alkmaar tamah Anderlecht tamampi. Ukat Gent tamah West Ham tamampi onatas karakini. Akan natawin nakaktung kakimsan unak sarakipan kasau paksitawa pasirakini. Hechurok Europa token walka semua inter tamang nakakatapkani. Niat La Liga yang tawin pusi kai purok Atletico de Madrid tamah Valencia tamampiu. Civitas Metropolitano natan uyun nataskani. Premier League yang tawin tun kamayan alorok Liverpool tamah Fulham tamampiu. Anfield natan uyun nataskani. Pat papacerok Southampton tamah Tottenham tamampiu. Saint Mary's natan uyun nataskani. Ukat mahay puchi katanirok Chelsea tamah Everton tamampiu. Stamford Bridge natan uyun atas karakini. Ukamarakiu FA Cup yang tawin cuartos de final ukan Manchester City tamah Burnley tamam Etihad natan uyun mahay put pusitun kapskan kataran atas kani. Serie A yang tawin kimsa kai put pusitun kapskan kataruk Udinese tamah Milan tamampiu. Dacia Arena natan uyun atas kani. Bundesliga yang tawin mahay puchi katanirok Borussia Dortmund tamah Colonia tamampiu. Signan Iduna Park natan uyun atas kani. Uka kiu hilat kulakanaka yak horkama mahaj eruntawi tak mitaki.